Ibihe byiza nshuti bakunzi barfata event Rwanda ndabasuhuje reka mbaye ikaze mu makuru yacu mu kinyarwanda makuru mujye byozwa nanjye Alpha nibigira kubaho kwa none nshuti yanjye no kugira umwuga ukurengera ejo hazaza Nadine n'abandi basore n'inkumi babimenye kare bagana LWD TVET Center ubu barakirigita ifaranga mu baturanyi babo nawe tugane tuguha ubumenyi buzagusazisha neza ejo hawe hazaza LWD TVET Center yatanze amahirwe yo kwiga imyuga ku bantu bose twigisha imyuga yo kudoda gusuka gukora ubwizi bizwi nka makeup by'akarusho kandi twigisha gukanika amagare ya siporo bimwe mu bifitiye akamaro urubyiruko nawe rero ayo mahirwe y'imboneka rimwe ntagucike LWD TVET Center tuguha ubumenyi mu myuga inyuranye ugasohoka uri intyoza ku isoko ry'umurimo kandi mu gihe gitoya kwiyandikisha birakomeje ku mashami yacu ariyo Kicukiro na Rwamagana ahazwi nka Buswayirini ku bindi bisobanuro duhamagare kuri nimero zacu zikurikira arizo 078545 cyangwa se 0795987714 ari kandi na 0782537433 LWD TVET Center umwuga wawe ejo hawe heza LWD TVET Center iga ukore utere imbere. Amakuru yacu munyemerere tuyahere mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana aho umugabo bita Kabera Samuel w'imyaka 33 y'amavuko yarashwe ahita apfa ubwo yageragezaga gucika polisi yari mujyanye kwerekana aho yahishe ibikoresho yifashishije mu kwica Sibomana Emmanuel w'imyaka 57 warokoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Sibomana yishwe tariki 13 Ukuboza 2024 hagana saa 2 n'igice z'ijoro akubiswe ipiki n'umuturanyi we ariko akaba yaratuye mu murenge wa Gishari mu kagari ka Ruhimbi. Amakuru y'iraswa rya Kabera Samuel tuyakesha ikinyamakuru Kigali Today twakoyeho aya makuru nkuko cyabitangaje mu butumwa bwa atambutse ku mbuga nkoranyambaga zayo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Uyu Kabera Samuel wakekwagaho kwicanya kwigendera Sibomana Emmanuel wari wararokotse jenoside yakorewe abatutsi yarafungiye kuri station ya polisi ya Gishari ubwo hari hagikomeje iperereza ndetse kandi akaba yarashwe agiye kwerekana ibikoresho yakoresheje muri ubu bugizi bwa nabi mu rwego rw'iperereza. Rero yaje gukomeza yaje kuraswa nyuma ko harimo gikorwa iperereza. Reka kandi mbabwire yuko umunyeshuri witwa Shyaka Keve w'imyaka 18 y'amavuko ukomoka mu karere ka Nyabihu akaba yiga ku kigo cya Groupe Scolaire Umucyo Karengera gerere mu karere ka Nyamasheke mu mwaka wa 5 PCB akaba rero ari Physics, Chemistry and Biology yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akaba rero akekwaho kwiba mudasobwa y'ishuri akaba yarayifataniwe muri laboratoire yakiyemerera ko yayibye mu cyumba cy'ikoranabuhanga kizwi nka ICT room. Umuyobozi wa Groupe Scolaire Umucyo Karengera wihanganye Samuel wavuze yuko amakuru y'ubujura bw'uwo musore ngo yamenyekanye ubwo umwarimu wigisha isomo ry'ibinyabuzima n'ubutabire yanaga abanyeshuri muri laboratoire akinguye abona ikintu kinyeganyeza agira ngo ni imbeba yari irimo aho ngaho ariko arebye neza abona n'uwo munyeshuri wari ubundamye cyane munsi ya mudasobwa aho ziba ziteretse ku meza. Biravuga ko rero ngo uwo munyeshuri yarimo ayikoreraho ubucuruzi bw'amafaranga n'abantu bo hanze bakoresha ikoranabuhanga amwikanze ayimanukana munsi y'ameza akeka ko atamubonye gusa uwafashwe basanze yaraciye imigozi yari ifunze mudasobwa 51 zose ziri aho ngaho. Abajijwe rero uburyo yinjiyemo n'uburyo yaciye iyo migozi akayikuramo n'uburyo yashoboye kuyinjirana mu cyumba cya laboratoire kandi byose byari bikinze avuga ko ngo yakoresheje akuma gacinzara
arayicagagura kandi ubusanzwe ari imigozi ikomeye. Abajwe rero uko yayibye kandi ku ishuri harindwa nijoro n'inkeragutabara 3 zarazizenguruka, yasubije ko ngo yahengeraga bagenzi be baryamye akabyuka mu masaha ya saa 6 z'ijoro akabacunga, agasanga abo gucunga ikigo baba bisinziriye, agatangira gutekereza uburyo yaziba mudasobwa, kuko ngo abarinzi bo nubwo bajijisha ngo barahari biryamira bagasinzira nk'abari iwabo. Reka kandi nkubwire yuko mu yandi makuru tugende tubabwire yuko n'ubundi Nyamasheke tukiriyo umwana w'imyaka 9 n'amezi 6 witwaga Mutoniwase Marie Chantal ko yari afite ubumuga bukomatanije, arererwa mu muryango wa Kanyamugenga Zakayo ndetse na Mukakinani Melania ari nawe nyina wabo w'uyu mwana. Babaga mu mudugudu wa Giseke mu kagari ka Muhororo mu murenge wa Kirimbi akarere ka Nyamasheke. Uyu mwana yanizwe n'ibiryo nyina wabo yararimo amugaburira ahita apfa. Umwana nk'uko Kanyamugenga Zakayo wamureraga yabitangaje, yavuze ko nyina w'uwo mwana yapfuye akimubyara avukana ubumuga bukomatanije ku buryo ngo nta rugingo na rumwe rwakoraga neza, rwakoraga neza ndetse kandi no kurya kumunombera ibiryo bikamera nk'igikoma kirekuye. Yavuze ko kandi ngo hari igihe ibiryo byageraga mu muhogo kumanuka bikanga, umwuka ukaba muke cyane kuko ngo n'ubusanzwe yagiraga muke, ngo hakaba ubwo na nyina wabo abimanuje urutoki bigakunda, ngo byakwanga akamujyana ku kigo nderabuzima cya Karengera bakamufasha bikamanuka akuka kakagaruka. Yavuze ko kandi uyu mwana nyina akimara gupfa ngo yagiye kurererwa muri centre Inshuti Zacu, ikigo cyita ku bana bafite ubumuga gerereye mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Gusa muri COVID-19 mu mwaka wa 2020 muri gahunda yo kurerera mu miryango abana bafite ubumuga, uyu muryango abari wo wamufataga icyo gihe maze umwitaho, kuko se ngo umwana yahise afatwa n'ihungabana rikomeye, nyina w'umwana gipfa ngo n'abandi bana 4 yarasigaranye bagenda barerwa n'abandi b'imiryango yabo. Reka rero dukomeze tubabwire n'andi makuru aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye ku biro bye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio, wamuzaniye ubutumwa bwihariye bwa Perezida João Goncalves Lorenzo usanzwe ari umuhuza mu biganiro bya Rwanda bihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero Perezida Kagame yakiriye Minisitiri Tete Antonio kuri wa 18 Ukuboza 2024, aho Minisitiri Tete yageze i Kigali nyuma yaho tariki ya 14 Ukuboza 2024 Angola yafashe icyemezo cyo gusubika ibiganiro byagombaga guhuriza i Rwanda Perezida Lorenzo Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo ku itariki 15 Ukuboza. Icyemezo cyafashwe nyuma yaho intumwa za Kongo ku rwego rw'abaminisitiri zanze kuganira n'umutwe witwaje intwaro wa M23, nyamara ngo mbere zari zaremeye zemerangora ko ngo zizaganira nawo binyuze muri gahunda ya Nairobi iyoborwa na Uhuru Kenyatta wabaye perezida w'iki gihugu cya Kenya. Perezida Lorenzo ubwo yarari mu ruzinduko rw'akazi muri Afurika y'Epfo mu ntangiriro z'icyumweru gishize, yabwiye abanyamakuru ko ngo afite icyizere ko we na Perezida Kagame na Tshisekedi ngo nibahurira i Rwanda bazagirana amasezerano y'amahoro arambye. Ukwisubira rero kwa Kongo kwasubije inyuma izindi ntambwe zari zaratewe mu biganiro bya Rwanda zirimo kwemeranya kuri gahunda yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka warwo. Gusa ubwo ibiganiro byasubikwaga, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola yatangaje ko Perezida Lorenzo azakomeza gutanga umusanzu we nk'umuhuza kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere. Guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko ifite icyizere ko ibiganiro bya Rwanda bizasubukurwa kandi ko ifite ubushake bwo gutanga umusanzu mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere muri rusange.
ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu ifite pariseri na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafitiye inzu nziza ifite dushe na tuwarete zirenze imwe mu nzu, ndetse kandi na pariseri yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye hafi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788820481 maze tugutembereze ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe. Hanze y'u Rwanda, muri Uganda, tubabwire yuko uhagarara iki gihugu twakwita nka charge d'affaires cyangwa se affairs charge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatumijweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu kugira ngo asobanure ubutumwa buherutse gutangazwa n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda Generali Kainerugaba Muhoozi kuri Perezida Tshisekedi. Matata Twahamagara ufite inshingano za charge d'affaires cyangwa se afite n'inshingano nk'iza ambasaderi mu gihe icyo gihugu kitamufite mu kindi gihugu. Uyu wa Uganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitabye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Therese Kayikwamba Wagner kuri uyu wa gatatu tariki 18 Ukuboza 2024. Ubutumwa dukesha Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Kongo buravuga ko Therese Kayikwamba Wagner yatumije Matata Twahamagara kugira ngo atange ibisobanuro ku biherutse gutangazwa n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda byerekeye kuri Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo yakomeje ivuga ko Minisitiri yasabye ibisobanuro by'ukuri byaho ubuyobozi bwa Uganda buhagaze kuri ibi byatangajwe, ndetse kandi banaganira ku ishusho y'umubano uri hagati y'ibihugu byombi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Generali Muhoozi Kainerugaba umaze iminsi atambutse ubutumwa kuri Twitter cyangwa se X yahoze ari Twitter, akaba rero aherutse kuvuga ko ku bibazo bimaze igihe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, anavuga ko ngo abakuru b'ibihugu byombi bagombaga guhurira muri Angola i Rwanda mu biganiro, ngo ariko bikaza gusubikwa. Yanakoze avuga ko kandi ngo ateganya kujya gusura Perezida Tshisekedi akamusaba ko habaho amahoro, ko ngazi neza ko ngo mugenzi we Perezida Paul Kagame ngo we ariyo ahora ashyira imbere. Ubutumwa bwatangajwe na Muhoozi ku rubuga rwa X hirya y'ejo hashize tariki 17 Ukuboza, ngo ariko akaza kubukuraho. Yari yavuze ko Perezida Kagame ahora ari umunyamahoro kandi azi neza ko ashakira ineza Kongo, akavuga ko rero ngo azajya kureba umuvandimwe we yavugaga ko ari umuvandimwe we nyine Perezida Tshisekedi amusaba amahoro. Nibigiye kandi kuwa mbere w'iki cyumweru General Muhoozi yari yatambukije ubutumwa kuri X, ariko ibyo byose byagiye bikurura n'izindi mpaka zitandukanye. Tukiri iki kibazo cya Kongo kandi n'u Rwanda ndetse na Angola, tubabwire yuko Guverinoma ya Angola yaje kwandikira Guverinoma y'u Rwanda mu kwezi gushize ngo inerekana ko ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yemeye kujya mu mishyikirano n'umutwe wa M23 ngo bitandukanye n'ibyo Kinshasa yo yaje kuvuga. Ni baruwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Ambasaderi Tete Antonio yandikiye mugenzi we w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, avuga ko yagiye hanze nyuma y'iminsi mikeya ibiganiro bya Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi bagombaga guhuriramo i Rwanda bitabaye. Ibiganiro abakuru b'ibihugu byombi bagombaga guhuriramo ku cyumweru gishize byasubitswe nyuma y'uko u Rwanda rumenye ko Kongo yamaze kwisubira ku mwanzuro wayo wo kujya mu mishyikirano n'umutwe wa M23. Kinshasa yireguye ivuga ko idashobora kujya mu mishyikirano n'uyu mutwe yita witerabwoba
kuko ngo ingingo yo kujya mu mishyikirano nawo u Rwanda rwayizanye mu biganiro ku munota wa nyuma. Minisitiri Nduhungirehe Olivier mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X asubiza ibyari byatangajwe na perezida wa Kongo, yagaragaje yuko impamvu 8 zishimangira ko Kongo yari yaremeye imishyikirano zirimo amabaruwa abishimangira Angola isanzwe ari umuhuza mu bibazo bya Kongo n'u Rwanda yagiye yandikirana narwo, ndetse kandi mu mabaruwa yarimo yanditswe kuva 30 Ugushyingo 2024. Reka kandi dukomeze tubabwire yuko Kongo na Sudani byokeje Ubuganda igitutu kwera amagambo ya General Muhozi. Bivuga ngo rero yuko Muhozi nyuma yuko avuze ku nkuru twagarutseho avuga kuri Kongo, ni nako kandi uyu Minisitiri w'Inamahanga wa Kongo Therese Wagner Kayikwamba yarimo ahamagaza abayobozi bo muri Uganda kujya kubisobanura hariya muri Kongo. Nako kandi ku rubuga rwa X n'ubundi Muhozi yari yagiye agaragaza ko hari amahomvu ari muri Sudani ngo vuba ahangaha ngo azarangira, ngo bari abahungu bari Khartoum ngo niba batazi intambara icyo ari cyo bazakimenya. Ibyo byose byatumye rero Sudani nayo isa nkaho ikojejwe agati mu ntozi cyangwa se agasumburuzo kari kabaye, ariko n'ubundi bakomeza kuvuga yuko n'ubundi bagomba gushyiramo imbaraga bakareba. Nyamara ariko General Muhozi mu bundi butumwa agiye atangaza nyuma yuko Donald Trump azamaze kugera ku butegetsi nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko azatanga umusada bityo Khartoum nayo igafatwa. Akaba rero yaravuze ko ngo bategereje umukwezi mugenzi wabo Donald Trump kabe perezida, ngo noneho tubifashijwemo nawe ko tuzafata Khartoum. Ni Muhozi General Kainerugaba babivugaga abigaragaza. Mu gihe rero yagiye atangaza byinshi, gusa abantu benshi bagiye baza icyo uyu mugabo wakunze kugaragaza kwandika amabaruwa agaragaza ko atishimira umutekano muke ugaragara mu karere n'ahandi. Nyamara ariko Rapid Support Forces RSF muri Sudani nayo rero ikomeje kugera nayo isa nkaho itorohera kino gihugu cya Sudani. Reka mbabwire ko mu gihugu cya Ghana urukiko rw'ikirenga rwemeje ko hari itegeko rihana abatinganyi babarizwa mu muryango wa LGBTQ nyuma yo gutesha agaciro ubusabe bubiri bwo kurihindura. Abadepite bari bamaze kwemeza itegeko ryiswe itegeko ry'uburenganzira bw'imibonano n'indangagaciro z'imiryango muri Gashyantare uyu mwaka, aho itegeko nubwo ngo ryatewe utwatsi n'amahanga ryabonye ubufasha bukomeye imbere mu gihugu cya Ghana. Igihugu gifite abaturage benshi b'abakristu bafite imyemerere y'ubupfura no gukomera ku ndangagaciro za gikristu, ariko iri tegeko rishya ryateje impaka ndetse kandi rivugwa ko ryavuzwe cyane ku rwego mpuzamahanga kubera uburyo ribangamira uburenganzira bw'abo bise ba LGBTQ. Riteganya ibihano bikomeye birimo igifungo kugera ku myaka 3 ku bantu bagaragayeho gukora imibonano mpuzabitsina hagati yabo bahuje igitsina. Nako kandi hanarebwe n'abahuje n'imyaka 5 ku bantu bashyigikira cyangwa bamenyekanisha ibikorwa bya LGBTQ, bavuga bati n'ibihano bizazamo by'imyaka 5 niba byabaye gutyo. Nubwo ariko aya mategeko yakajijwe cyane, umubano w'abana bahuje igitsina wari usanzwe ubujijwe n'amategeko asigaye kuva ku gihe cy'ubukoroni, ngo gusa ariko kugeza ubu nta muntu urakurikiranwaho ibyo byaha muri Ghana. Nubwo mbabare gato, nubwo ivangura rikorerwa abaryamana bahuje igitsina ngo risanzwe rifite imizi muri kiriya gihugu, itegeko rizemezwa burundu nyuma yo gushyirwaho umukono na perezida ucyuye igihe Nana Akufo-Addo cyangwa se uzamusimbura John Mahama. Akufo-Addo wasoje manda ya kabiri ku wa 7 Mutarama yari yaratangaje ko azabanza gutegereza icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga kuri itegeko, ariko Mahama watsinze amatora y'umukuru w'igihugu yo mu Kuboza yari yagaragaje ku mugaragaro gushyigikira iri tegeko mu gihe cy'amatora. Itegeko rishya ryamaganwe cyane ku rwego mpuzamahanga cyane cyane n'umuryango w'abibumbye n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu,
umuyobozi w'uburenganzira bwa muntu umuryango w'abibumbye ariwe Volker Turk yavuze yuko ngo ibikorwa byemeranyijweho by'abantu bakuru ntibikwiriye kugirwa ibyaha. Reka rero nkubwire ko gusa tukivuga kuri iyi nkuru amakuru ari kugaragaza ko ibihugu bigera kuri 60 ku isi harimo 1/2 muri Afurika bifite amategeko abuza imibanire y'abahuza igitsina, ari nako kandi Ghana yakomeje gukurura impaka kubera uburyo itegeko rishya ryagura imipaka yo kubuza no guhana ibikorwa bya LGBTQ. Lilies Shop, iduka ry'icyerekezo ku bakeneye ibyo kurya by'amoko yose, turaranguza tukanacuruza detaye, tubafitiye ibyo kurya by'amoko yose, umuceri mwiza uyu wahogoje abawuguriye iwacu, isukari nziza, ifu ya kawunga ya yindi ryohera uwayikoresheje, tubafitiye ubugari mwakunze bwo ku buhanda ahazwi nk'igitwe, amakaro na buka, amavuta aryohesha indyo, sauce tomate ya salisa n'ibindi mwakenera hano iwacu. Umwihariko wacu kandi nuko tubafitiye amafu y'ubwoko bwose ndetse n'amafu avangiye hamwe kandi atunganyije neza, tubafitiye ibyo kunywa, amata meza ndetse n'amazi by'uruganda rw'Inyange, urahasanga ibikoresho by'isuku, Kotex ku badamu n'abakobwa, Pampers ku bana, papier hygienique ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku utasanga ahandi. Dukorera mu isantere ya Ruyenzi ku cyapa cya mbere cya taxi z'imodoka z'igihara ku nyubako nkihari. Iwacu hariranga, duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 48 cyangwa se uduhamagare kuri 0730 tubikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Lilies Shop, ibiciro byacu binogeye abatugana bose. Reka kandi tuve mu makuru asanzwe twerekeze mu makuru y'imikino n'imyidagaduro. Duhere mu makuru y'imikino tubabwire yuko ikipe y'igihugu Amavubi y'abakina imbere mu gihugu yerekeje i Juba muri Sudani y'Epfo ukina n'iyi kipe y'iki gihugu mu ijonjora rya nyuma mu gushaka itike ya shampiyona nyafurika ihuza abakinnyi mu bihugu byabo ibizwi nka CHAN 2024. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 19 Ukuboza 2024 nibwo abakinnyi b'iyi kipe y'igihugu Amavubi bahagurutse Kigali berekeza i Juba mu rugendo runyura i Addis Ababa muri Ethiopia, bayobowe na Vice Perezida wa Ferwafa ushinzwe tekinike ariwe Mugisha Richard. Urutonde rw'abakinnyi 24 berekeje muri Sudani y'Epfo n'aba bakurikira, barimo abazamu barimo Muhawenayo Gadi, Kizimana Adolphe ndetse kandi na Habineza Fisi François. Bamyugariro ni Byiringiro Jean Gilbert wa APR, akaza Serumogo ari wa Rayon, Mugabo Claude wa APR, Bugingo Hakim wa Rayon Sport, Nsemane Mabure wa Rayon Sport, Nigena Clement wa Rayon Sport, Nshimimana Nusu wa APR wasimbuye Emery Bayisenge wagize ikibazo cy'imvune ndetse na Burya Prince. Abagati barimo Muhire Keve, Ruboneka Bosco, Ngabonziza Pacifique, Yibizi Ramadan, Kanamugire Roger ndetse na Nirushwa Aime. Barutayizamu b'ikipe y'Igihugu Amavubi bajyanye n'iyi kipe ni Mugisha Gilbert bazi ku izina rya Barafinda, Iraguha Haji, Tuyisenge Arsene, Harerimana Abdelaziz, Dushimimana Olivier uzwi nka Muzungu, Nizeyimana Mubaraka ndetse na Mbonyumwami Taiba. Umukino ubanza uteganyijwe ku cyumweru tariki 22 Ukuboza ukazaba ku isaha saa 9 z'amanywa isaha ya Kigali, mu gihe kandi uwo kwishyura uzabera i Kigali kuri Stade Amahoro kuwa 28 Ukuboza 2024 saa 12 z'umugoroba. Imikino ya CHAN kandi 2024 izatangira tariki ya mbere ndetse na 28 Gashyantare 2025 muri Uganda na Tanzania ndetse na Kenya.
Tukiri kandi muri amakuru yo ku mugabane wa Afrika tubabwire yuko munya Nigeria Ademola Lookman ukinira ikipe ya Atalanta Bergame mu gihugu cy'Ubutaliyani yahembwe nk'umukinnyi mwiza ku mugabane wa Afrika 2024 murori byabereye muri Maroc mu ijoro ryo kuwa 16 Ukuboza 2024. Ibihembo byatanzwe hakurikijwe iby'abakinnyi bagezeho mu mwaka w'imikino ya 2023-2024 haba mu makipe basanzwe bakinira hirya no hino ku isi ndetse no makipe y'ibihugu bakomokaho, aho igihembo kiba gihanzwe amaso n'icy'umukinnyi mwiza w'umugabo cyangwa se Ballon d'Or ya Afrika. Muri uyu mwaka hari hahanganye abakinnyi barimo munyezamu ariwe Lonwen Williams ukomoka muri Afrika ukinira ikipe ya Mamelodi Sundowns muri Afrika y'Epfo, Umunyamaroc Ashrafu Hakimi, Umunya-Côte d'Ivoire Simon Adingara, Umunya-Guinea Conakry ariwe Selihu Gilasi ndetse n'Umunya-Nigeria Ademola Lookman. Kigiyemo kandi nyamukuru cyegukanwe na Ademola Lookman Olajade Alade Ailola Lookman, Umunya-Nigeria wavukiye i Londres mu Bwongereza aho mu mwaka w'imikino 2023-2024 yafashije ikipe ye Atalanta Bergame mu Butaliyani kwegukana igikombe cya Europa League atsinze ibitego 3 ku busi. Ikipe ye nyine yatsindaga ya Bayer Leverkusen atsinda 3 wenyine nka hat-trick. Muri rusange umusore muri uyu mwaka w'imikino yakinnye imikino 45 yose mu marushanwa yose toute compétition confondue atsinze ibitego 17 anatanga imipira 10 yavuyemo ibitego kuri bagenzi be. Ademola Lookman muri Mutarama 2024 yafashije Nigeria amaze gukina imikino 23 yose muri rusange kuva yatangira kwikinira muri Werurwe 2022 akaba amaze gutsinda ibitego 6 kugera ariko ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Afrika 2023 nibwo bahatsindiye na Côte d'Ivoire nayo yegukanye igikombe cya Afrika. Mu bandi bahembwe harimo umutoza wa Côte d'Ivoire Emerse Faye wabaye umutoza w'umwaka nyuma yo gutwara igikombe cya Afrika cya 2023 cyakinwe mu 2024 atsinze Nigeria ku mukino wa nyuma. Undi wahembwe n'umunyezamu mwiza w'umwaka akaba yarabaye Lonwen Williams yakaba akina ikipe ya Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo, aho by'umwihariko mu gikombe cya Afrika yagejeje Afrika y'Epfo muri kimwe cya kabiri kirangiza abigizemo uruhare rukomeye. Uyu mugabo kandi yanabaye umukinnyi mwiza ukina muri Afrika. Ikipe y'igihugu nziza yabaye yo mu bagabo yabaye ya Côte d'Ivoire naho yo mu bagore iba ya Nigeria, mu gihe amaklebe meza yabaye Al Ahly mu bagabo, mu gihe mu bagore yabaye Tupuisa Mazembe Englebert. Igitego cyiza cyabaye cyatsinzwe n'umunyangora ariyo bita Mabululu. Ku mugabane Burayi tubabwire ko ikipe ya Real Madrid yatsinze Club Pachuca yo muri Mexique ibitego 3 byose ku busa, bikanatuma yegukana igikombe mpuzamahanga cyakinwaga mu buryo bushya ku nshuro ya mbere. Nubwo uyu mwaka irushanwa rizwi nka Intercontinental Cup yakinwe mu buryo bushya ariko rimaze igihe kinini kuko ryatangiye mu mwaka w'1960. Muri rusange ni umukino utaragoye ikipe ya Real Madrid kuko yarushaga Pachuca bigaragara. Kuza ku minota 37 Federico Valverde yacomekeye umupira Jude Bellingham, umupira mwiza nawe awutanga kwa Vinicius Junior wabuhinduye imbere yizamusanga Kylian Mbappe afungura amazamu. Igice cya mbere cyarangiye Real Madrid yatsinze Club Pachuca igitego 1 ku busa. Gusa ikipe yongeye gutangirana imbaraga zikomeye ku minota 53 igice cya kabiri. Rodrigo yazamukanye umupira acenga cyane atera ishoti ryiza ari hanze y'urubuga rw'amahina atsinda igitego cya kabiri. Gusa mu minota yakurikiyeho umukino watuje ugabanya umuvuduko ariko ari nako ukinirwa cyane mu kibuga hagati. Noneho ku minota 82 Vinicius Junior yaje gukinirwa nabi mu rubuga rw'amahina maze umusifuzi yifashisha VAR atanga penalty maze uyu munya Brazil yinjiza neza
atsinda igitego cya gatatu cya Real de Madrid. Umukino warangiye Real de Madrid yatsinze Club Pachuca ibitego 3-0 maze yegukana Intercontinental Cup ku nshuro ya 9 mu mateka yayo. Muri rushanwa kandi umugabane wa Afrika wari uhagarariwe na Al Ahly yo mu Misiri yasezerewe na Club Pachuca muri kimwe cya kabiri kirangiza, naho kandi hari kuri penalty 6-5. Nyuma yo kunganya rero byabaye byose bamaze kunganya ubusa ku busa. Mu myidagaduro reka mabwire ko Bruce Melody yamaze kugera i Kampala muri Uganda, yaraherekejwe n'itsinda rya Symphony Band rizamucurangira ndetse kandi na Coach Gael. Bruce Melody yageze i Kampala mu ijoro ryakeye aho yagiye gutaramira, nako kandi yarategejwe muri iki gihugu n'abazwi nka Kampala Comedy Club yari yatumiwemo n'umunyarwenya Alex Muhangi. Iki gitaramo kandi byari byitezwe ko kiguma kubera mu kabari kitwa La Cueva kwa 19 Ukuboza 2024, maze akazagihuramo n'abanyarwenya barimo Dr. Hilary Okero, Teacher Mpamile, Cortrida ndetse na Napoleon n'abandi batandukanye. Kwinjira mu gitaramo byari amashiringi ya Uganda ibihumbi 100 ndetse bisobanuye ko byari na miliyoni 1,200,000 ku meza y'abantu 5 ndetse na miliyoni 2 ku meza y'abantu 8. Bruce Melody yerekeje i Kampala mu gihe akomeje imyiteguro yo gutaramira i Kigali, azumvisha abakunzi be kuri album ye yiswe Colorful Generation yitegura gusora kuwa 21 Ukuboza 2024. Ni gitaramo uyu muhanzi yatumiyemo abarenga 500 bazitabira igitaramo bambaye imyenda y'imikara, nako kandi mu bamaze kwemeza kuzitabira iki gitaramo harimo Minisitiri w'Urubyiruko ndetse kandi no guteza imbere ubuhanzi Dr. Utuma Twishima Jean Paul Abdallah ndetse kandi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Reka kandi tukiri mu myidagaduro mu Rwanda, umuvangavanzi w'imiziki DJ Bisoso yarageze kure imyiteguro y'ibitaramo bye yise Christmas and Happy New Year. Yashiye ko ngo yari yifuje kubihurizamo Safi Madiba na bagenzi be babanye mu itsinda rya Urban Boys, cyakora byaje kwanga kuri uyu mupango yari yapanze. Ni ibitaramo byari biteganyijwe kubera mu karere ka Musanze kwa 25 Ukuboza 2024 ndetse ngo ni Rubavu kwa 31 Ukuboza 2024 kugera ku ya mbere Mutarama 2025. Ni ibitaramo kandi DJ Bisoso yagombaga kwiyambazamo abahanzi barimo Urban Boys, barimo uwitwa Nizo Kabosi, Hambo Jizo ndetse kandi na Papa Cyangwe, akaza Ariel Ways, Chris Easy, Neringabo, Zotrapu, Pasik Zito ndetse n'igisupusupu. Uretse abahanzi kandi hazaba hari n'aba DJs batandukanye bazaba bayobowe na DJ Ila, DJ Dallas, DJ Kavori n'abandi, mu gihe ibirori bizayorwa na Shadibu afatanyije na Squara umaze kubaka izina muri sinema. Iki kiganiro yagitangajwe aganizaga ikinyamakuru Igihe, maze avuga ko icyifuzo cye cyari gukora igitaramo kirimo Urban Boys y'abatatu ariko atabashije kumvikana na Safi Madiba, ahitamo kugumana ihari ariyo ya Safi, ariyo ya Hambo Jizo ndetse na Nizo Kabosi. Reka rero tubashimire mwebwe mwese twabanye muri aya makuru yacu, tuzongere guhura namwe kundi munsi makuru yacu ataha. Ubundi nanjye ndabashimiye, na Rafa Nibigira, Nyagasani abarinde. Yes, tubaye ikaze kuri Alpha TV Rwanda. Turabana n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo MUA Insurance, ishami rya Nyabugogo, akaba rero batanga ubwishingizi bwose ku binyabiziga. Ibaherereye Nyabugogo imbere ya banki ya Kigali, bakaba rero wabahamagara kuri telefone igendanwa hariyo 0780 45 33 08
Turaza kubana kandi na Lily's Shop, ni iduka ricuruza ibiribwa bakaba bacuruza detaye bakanaranguza ku giciro kinogeye buri wese. Baherereye mu murenge wa Runda ku Ruyenzi mu isantere. Bahamagare kuri telefoni igendanwa 0788 48 87 cyangwa se 0730943894. Turaza kandi kuba turi kumwe n'umuhanzi Musabyimana Donati, ni nayo mazina asanzwe akoresha kuri YouTube channel ye. Urasanga indirimbo zinyuranye, indirimbo zinyura imitima zikanaruhura intekerezo zinaniwe. Ibuka gukora subscribe, koresha ya ndetse na comment. Ni ingenzi kuri we, cyangwa se umuhamagara kuri 0788 41 Umuhuza Show, icyitegererezo ku bakeneye ubuzima bwiza. Dutanga serivisi zitandukanye zakubakira ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Twigisha abatugana kuvanga amarangi y'amoko yose ndetse no kuyasiga. Tubafite sonorisation zifashishwa mu birori bitandukanye, yaba mu bukwe, amaniversaire ndetse n'ibindi byose. Abakeneye imyambaro y'ibirori, imyambaro y'abageni ndetse n'ababagaragiye bose, abifuza imyambaro isanzwe ya buri munsi. Dufotora amafoto y'ubwoko bwose, dufite photocopieuse ifotora impapuro z'amoko yose. Tubafite abatekinisiye bifashishwa mu gusana inzu zangijwe na humidite, aba kandi ni inararibonye mu gusiga amarangi inzu zanyu zigashashagirana by'agahebuzo. Turangira abakozi bakeneye imirimo, twanarangira abakozi ababifuza. Tubafite abakora akazi k'ubuzamu, abakora mu busitani, abashoferi ndetse n'abandi bifuzwa mu buzima bwa buri munsi. Kubifuza amazu rero, ibibanza ndetse namwe mwifuza imodoka, abifuza kuzigura, abifuza kuzigurisha ndetse no kuzikodesha, mutugane nitwe baranga bahebuje abatugana bose. Akarusho kandi abafite indwara zabazengereje, indwara zirimo amibe ndetse n'izindi zitandukanye, tubaha imiti mugakira mu kanya nk'ako guhumbya. Abafite ibibazo byo kutanoza amabanga y'abashakanye, mutugane tubaho umuti ubakiza ibyo bibazo byose byabasenyera ingo. Duherereye Kicukiro hafi ya gare ya Nyanza, hafi y'ikibuga bigishirizaho imodoka. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 47 cyangwa se 0788 33 tukurangira aho dukorera. Umuhuza Shop, igisubizo cy'ubuzima kuri buri wese. Yes, Fisi Shop ni iduka rikomeje kuba ubukombe mu ngo zacu. Babafitiye amasorori meza y'ubwoko bwose, amasahani, amateremusi y'icyuma na plastike. Babafite kandi amakanya, amasafuriya ya yandi mukunda. Babafitiye keto zo gutekamo icyayi wibereye muri sari wawe. Babafite amapanu yo gutunganyirizaho umureti ndetse n'ibindi biryohera abasirimu. Babafitiye blender zo gukora umutobe. Babafitiye blender zikora ji zitunganwa iwacu. Babafitiye amaplato meza, amatasi, plota manje zidutwaza ibyo kurya mu ngendo zitandukanye. Babafitiye kandi ibirahure byo kunyweramo. Babafitiye ndetse na amatasi. Babafitiye amabase n'indobo nziza bidapfa kumeneka ubusa. Muri Fisi Shop babafitiye udupaniye twifashishwa mu buryo bwose. Bakagira utu etajeri tubika ibintu neza. Isafuriya nini nziza zizwi nka muvero zirahari. Babafitiye imikeka n'ibindi wifuza byose wabisanga ariya muri Fisi Shop. Abacuruzi bakeneye ibicuruzwa mugende murangure muri Fisi Shop ku giciro cyaho kiri hasi cyane. Abakeneye ibishingiranwa amajyambere mugiye kurushinga mu ugurire muri Fisi Shop, bizabafasha kuko ibiciro biri hasi cyane. Abifuza guhindura ibikoni byabo cyangwa se gushimwa n'ababagendereye mu ngo zabo mu gihe bari ku meza, mugane Fisi Shop kuko nibo gisubizo cyanyu mwebwe ubwanyu ndetse nanjye ndimo.
bararanguza bakanacuruza kuri detail muri Fils Shop. Rero nta handi ni muri Fils Shop babaye ubukombe, bakorera i Nyabugogo ku muhanda uzamuka werekeza ku Mutelemuko mu etage izwi nko kwa Materne, muri floor ya mbere mu ruhande rureba kwibagiro ahateganye n'isoko ryubakiwe abazunguzayi hejuru yahacururizwa amashuka. Bahamagare kuri telefoni igendanwa ariyo 0788 babikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya muri rusange. Fils Shop rero baje ari igisubizo ku bantu bose babagana. Ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu ifite parcelle na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafite inzu nziza ifite douche na toilette zirenze imwe mu nzu, ndetse kandi na parcelle yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye hafi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788820481 maze tugutembereze ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe. Nawe watugana tukakwamamariza kuri Alpha TVN Rwanda, waduhamagara kuri 0788957839 kuko turi umunara w'ibisubizo ku bashoramari bose batugannye.